بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe tedduɓe aɗa mi salmini on goto kala inde mum e yettore mum kala ka wawi wonde hoore leydi aray ko toɓɓe ɗiɗi faala yewtude ɗo fi mum ko tawi landi heewi arde e muɗum. toɓɓere aranere nden ko fii si tawi neɗɗo o ari fi natugol ka hurgo, si tawi o wiyay kara o mo mari salligagol ka hurgo, si tawi o wiyay bismillah nder ton ka wiyata. aranum ɗum laɓɓinen fi salligagol ngol ka nder hurgo hino sella neɗɗo ka o salligo ka nder hurgo, hino sella kadi ka o loto longal ka nder hurgo o salligo ɗon kadi. Bimana goɗɗo no wawi natude ka hurgo o hunta haaju makko o gayna o faale salligade ɗon o salligo ɗon en même temps o yalta. Mo wawi kadi natude fi lotagol longal o loto longal ngal o gayna o salligo ɗon o yalta. ɗi ɗiɗi non no sella. Bimana salliga gongol ka nder hurgo hino sella ko woni si tawi hawri goɗɗo hino faala lotade longal o salligoro ɗon o yalta, o aynitay hurgo ngon ka o woni e salligade ɗon. Si tawi ndiyan ɗan o woni e lotade ɗan mema ka leydi, no wodi ka ɗan ila ɗan yaha, mana hurgo ngon no waɗana karoje e none tawayɗo. Si tawi ndiyan ɗan piitike ɗan yoloto ɗan yaha. haray ka o dari ɗon o loti longal ngal ɗon mo wawi salligade ɗon. kono si tawi hawri ndiyan ɗan dogata, hara ka o loti ɗon ko ɗon ɗan woni e dembude ɗan ala yiwde ɗon, haray o sottay. si tawi o lotike, si tawi o sakkitoray woni salliga gongol, o sottay o yaha o darroya ka yori ton o salligora ton. si tawi le woni hara salliga gongol e lota gongol fo no jogodiri, wano ardi non ka hadith nene Aisha radiyallahu anha ko be lotota e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam janaba ɗon ko yonti lotu joɗɗen o lota wuddu ndun haka koppi yeso e ɓawo ha laaɓa on tuma fuɗɗo salligade. joni noon si ko ɗo o hara ko ni o yarata ɗum haray ko yo yaw ha o maska noppi ɗin hara o lotali koyɗe ɗen, sabu ka o dari ɗon ndiyan ɗan no dembi ɗon ɗan ala e dogude, ɗan ala e ilde ɗan yaha. ɗum haray yo o gaynito ko o woni e lotade kon o sakkitoroya lotugol koyɗe ɗen ka longal. joni noon si o gayno yi lotade ha heddike lotugol koyɗe ɗen, o sotta non o yaha o daroyo ka yori ɗon o lota ɗon koyɗe o yalta. haray gasi ko woni tun si tawi woni himo lotade longal ngal, o loti gila ka wuddu ha ka koppi yeso e ɓawo ha laaɓi, o salligike o ari ha ka noppi o maski noppi ɗin, o aroyi ka wisitoyagol ndiyan ɗan nayo o mowloy awraji makko ɗin, ko ɗum waɗi ka aranum ko yo lotu awraji ɗin ha laaɓa fi wota o yiltitoyo e majji, sabu si o memito yiɗi haray salligi on ɗon boni, o salligoyto kadi si o yalta. joni noon si mo faala etelijude o salligi longal ngal ɗo
fi juuliroygol ɗum ɗon fana ma alansara ma futuro ma geeƴe ma subaka waktu fewndi ɗo ma jangugol qur'an ma wangoyagol ka suudu kaaba e ko jokki ɗum ɗon e kala ko yowndiri e salligi ɗum haray wonayo o memitoy awraji makko ɗin. haray nayo o memitoy awraji makko ɗin fi wota salligi on bonu o aroya o loota koyɗe makko ɗen ka yori ɗon o yalta. donc haray en faami ɗon on tigi no wawi lootagol longal ngal o salligo ɗon kono mi yetike on technique mo waɗata on si tawi hurgo ngon tawi ndiyan ɗan dogay haray ka o dari o looti longal ngal ɗon ko ɗon o salligoto hawtimma ala probléme. si ndiyan ɗan ilata koyo o salligo o maska noppi ɗin kono hara o lootali koyɗe ɗen o sakkitoroya lootugol koyɗe ɗen kono e hoore ko o sakkitorta lootugol koyɗe ɗen kon nayo memu awraji ɗin e nder ko o yiggitoto kon e ko heddi kon e lootagol janaba on. si o gaynoyi tawi ko ɗum ɗon tun heddi o yaha noon o daroyo ka yoriɗa o lootira ɗon koyɗe makko ɗen. e nder ɗo on e nder ka janaba ɗo no woodi woɓɓe heɓayɓe ɗon kadi probléme ɗon still honɗum woni on probléme joni hara hiɓe faala lootade fuuti e sabunde hiɓe mari noon kadi janaba looteteɗo ko honɗum e mum woni ko ɓe adorta. si tawi ko ya udditoro bine on ndiyan ɗan saaƴa e dow ma ko falɗa wo e mum adorta fi honɗum sabunde ala e ukkade ndiyan ɗa wonɗa lootade ɗa ɗon ala probléme. marɗo sonja seeɗa on ko naati duɗo e kittulwal ndiyam hara mo jogi siyon wal ndiyam o naati di e ngal ɗon mo faala lootade janaba himo faala kay noon lootade fuuti e sabunde on ɗon waɗay ɗo fuuti e sabunde o looto janaba himo mari geɓe ɗiɗi. si woni o ndaari o tawi himo wawi tangade o hiwa sabunde nden hara nde yahaali ka nder ndiyan ɗan o lootoyto janaba mo wawi adorde fuuti e sabunde o so lootori ɗum ɗon o gayni o aroya noon o ƴetta janaba on o looto e mem ndiyan gotan ɗa fi honɗum tawde haray ndiyan ɗan mélangeali e sabunde kono si tawi o wawata hiwude sabunde nden ko matun sabunde nden ukko e ndiyan ɗan hara yo adoro lootagol janaba on ko waɗi noon ndiyan lootorte ɗan janaba ɗan wonayo sabunde ukko nder ton. so wawata hiwude sabunde nden taway ko matunde himo yiggito sabunde nden sarko armaka nde yahoya ka nder ndiyan sabunde nde wuddina ndiyan ɗan ɗum haray nayo adoro fuuti e sabunde on ko yo adoro janaba on so lootuke janaba on o gayni o watta ɗon non fuuti e sabunde on o looto o saƴƴito ha moƴƴa o yaha e nder ndiyan gotan ɗan wala probléme. ɗon on ko non o yarata. joni noon arten ɓaawo honto woni on ɓaawo mo artete ene oɗo nde himo salligo mo duwa wiide bismillahi ka nder hurgo ɗo ko ɗum ɗo woni point on ɗa en natorɗa fi laɓɓingol ɗe toɓɓe ɗa kono tigi tigi on ko woni e jiɓude jama on kon ko est ce que si mi salligoto ka nder hurgo woni ko janaba mi lototo woni ko salligi simple mi wiya e bismillahi ka nder hurgo ka mi wiyata ko ɗo woni probléme karamokoɓe go'o no yaari wondema a wiyata bismillahi ka nder hurgo few sabu teddingol inde allahu subhanahu wa ta'ala nde karamokoɓe go'o hino yaari wondema ella allah nde o wiyata bismillahi ka nder hurgo kono haranayo wowlu hara ko yo anni yo ka nder ɓernde o wiya bismillahi ka nder ɓernde o salligo o yalta
no woodi woɓɓe go'o yiwɓe wondema bismillahi on no waɗɗi ka salligi, bi mana si a accimo aray ala salligi. Jonnon si a jangaymo ko ya a yaltinmo, ko ya feññinmo. Sa feññinalimo, it means a jangali. Haray no wayi wasi a jangali. O waɗi noon karamokoɓe ɓen hino ɓangini wondema sellata ka goɗɗo janga ka miijo muɗum ka julde. Misal joni on tigi waɗa Allahu akbar o daro, o yiɓɓindira toni makko ɗi, o janga ka nder ɓernde ga. Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahi ɓe ɓangini ɗum ɗon dagota ko few, haray nden julde on ɗon ko bonde. Jonnon ɓa sellataka on tigi janga ka nder ɓernde ga, ko yo jangu o memmina toni ɗin e inni o jangay bismillahi on ka nder hurgo, o salligo ko alda e probléme. Fi hon ɗum sabu tawde jangugol inde Allah nden ka nder hurgo no haɗa, kono non jangugol bismillahi on ka salligi no waɗɗi. Ɓe inni joni non haɗore nden ko waɗɗi kon ɗa, ko waɗɗi kon no mari degré ɓuri haɗore nden. Donc sabanedema ɗum ɗon ko ya a jangu bismillahi on ka nder hurgo feññina kadi wiya bismillahi, wano wowɗa waɗirde non ka yaasi. Donc haray wano karamokoɓe go'o yaari ɗon yontigi jango feññina, wano docteur Mouhammad wuri bari ko on feere ɗon ɓe yaari ko yo onti jangu o feññina bismillahi on o salligo ko alda e probléme. No woodi yaaruɓe kadi yontigi sowndito ko wondi e memmingol toni ɗin, kono hara o pronosali o yaltini ka kene sabu teddingol kolngol Allahu subhanahu wa ta'ala ngol. Karamokoɓe wiɓe ɓen wondema on tigi jangayi o feññina ka nder hurgo bismillahi on, sabu honɗum ɓe wiri ɗum, ɓe wi degré teddin onno, degré yani waɗugol waɗɗi ɗon ɗum hino waɗɗi ka dande on tigi ɓuri yani hulangol feññingol inde Allah subhanahu wa ta'ala nde. Misal joni angal jangugol bismillahi on ka nder hurgo wona farilla, ko waɗa ko fi teddingol inde Allah nde. Kono non jangugol bismillahi on ka salligi hino waɗɗi, ɓe inni joni non oɗa sabu tawde tun ko teddingol inde Allah nden ɗum ɗon ardintake e dow farilla on. Donc farilla on ardinte, kono woni farilla on ko jangugol bismillahi on nde on tigi no salligo. Donc haray ɓe yaari wondema e laalaka on tigi janga bismillahi on. Idan haray ko no wiyeten ɗo, si goɗɗo wi'i kanko janga e bismillahi on ka nder hurgo, kono o sownditoto o pronosata ka kene, haray mo mari gonga, karamokoɓe goo no yaari ɗo. Si goɗɗo wi'i kanko jangata bismillahi on ka nder hurgo, ko nde mo naata o jangata bismillahi ka o naadata teppere makko nanere nden ɗon fi natugol o wi ɗon bismillahi o anni yoro ɗo wondema o salligoy to wiya ɗon bismillahi on en même temps, hara o wowlali mo nder ton, mo mari gonga, no woodi yaroɓe ɗon. Wiwɓe ɓen kadi on tigi jangay o pronosa, wano o pronosirta non ka yaasi ga. Si goɗɗo yaari ngon sengo ɗon kadi haray o ala probléme, karamokoɓe goo hino yaari ɗum. Idan haray hinayo on tigi tampintino e ɗum ɗon ha feƴƴita, o sattinana hoore makko. Ko woni tun non ka nder hurgo wano wiruɗen non ko nokkure ka tawata sheytaneji no woodi e soɓe no nder ton, ko waɗi nelaɗo sa sallam maki si on tigi no natude ka nder hurgo yo inno allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi, seytaneji gori soɓuɗi e deyi soɓuɗi e nokkure nden kadi ko nokkure soɓunde, na nokkure nde tawata hino handi e yewtugol inde Allah ɗon. Ko ɗum waɗi karamokoɓe wano Cheikh Salihul Munajjid no moƴƴini deftere o wina nde muharramatun istahana biha nasu, harminaɗi ɗi yimɓe ɓen yani foygintini fi muɗum hino jeeya e mum neɓugol ka nder hurgo ko alda e rise, neɓa ka nder hurgo ko alda e sabu hay fus joɗɗa tongoɗa nder ton. ɓe indi no jeeya e ko harmini ɗum ɗon tawde haray on tigi no hunci awraji makko ɗin
hino wawi ka seytane nangamo ɗiɗi on hino wawi wonde vapeur mana koko surtata kon immorde hurgo ngon hewta e makko ɗum wonanamo nawnare tati on tawde ka o woni ka nder hurgo ɗon o wawata jantagol inde Allah idan na yo neɓu nder ton ha o ronka jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala yo hunto haaju makko yer ko nadimo ton kon o yalta ɗo noon sonnaɓe buyno mari ella ɗo moƴƴa si ɓe naati ka nder hurgo ko ton ɓe sancata ko ton ɓe muvitata ko ton ɓe tajata peɗa ko ton ɓe hefoto ko ton ɓe wuppata piji goo si ɓe looto woɓɓe maɓɓe bal harayno naɓaru jullere spécial ka jooɗo ɗum ɗon ko ella neɓugol ka nder hurgo ko alda e risin duwaka naatu ton hunta haajuma on yer ko naɓa ma kon yalta hara a ton ngaki ton e noneji goo haray ɗum ɗo ko toɓɓere go nde mi falano wadde clarify fi muɗum toɓɓere ɗimmere nde mi fala yewde fi mum nden ko fi sonnajo kanko e modi makko ɓe hawra e mbaldi e nder jemma tun non o desida walorogol ɗon o ɗano hara o lotaki e nder subaka on ka o finoyta ɗon fi yo innu yo lotoyo o prépare o fi julugol subaka on tawa o yi farilla makko o ɗo si o laaɓi ko ɗon o lototo longal jiɗinɗi ɗi non longal ko hawrodirno e modi makko to e kañumma e farilla makko on ga ka o lototo janaba ko yiide e modi makko kon o acca ɗon ko longal ngal ko ɗuma ko wuppande makko nden kon ha tuma o laaɓi ɗum ɗo kadi question no ara e sifa ɗum ɗo yimɓe no heɓa iskale mum no heɓa probléme muɗum sonnaɓe ɓen si tawi sonnajo o hawri e modi makko e nder jemma ɓe lototo longal ɗum ko anda nelaɗo maki idal taqal khitanani wajabal ghuslu si sunninaɗi ɗin ɗiɗi hewtodiri haray lotagol longal waɗɗike no fota si tawi woni maniyu ari walla maniyu arali on tigi o lototo longal ɗum on ko anda ɗum joni noon si tawi ɓe hawri ko karamokoɓe ɓe wasiyoto koyo on tigi immo yaha o loota awraji makko ɗi yeeso e ɓawo arta o walto haysi o lotota ko janaba fi hon nun gogo wo fi hiwugol mo ga e seytaneji ɗin ɗiɗi fi yo softu tawasi modi makko landitoyke mo hoore makko e nder jemma on ɗon kay tawa himo softani ɗum ɗon jon non ko on ɗum woni ñawore walodugol e janaba hara lotaki no selli probléme fus ala e ɗum ɗo bar rasul sallallahu alaihi wasallam ino waɗayno wonde ɓe lotinoke o ka subaka nene Aisha radiyallahu anha ɓe heefirayno ni wonde maniyo on e doloke nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam si tawi mani on hara ko kecco hay ko onti lotu si tawi o yoori onti no wawi hoɓɓitude o heefa ɗum ɗon hino tabite hadis nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nene Aisha heefanayno ɓe wonde mani on kadoloke maɓɓe ɓe yaada kadi e ngol concol ɗon ɓe juuloya subaka haray ɗum na ayyiɓe no ta sikku doloke ma on ɓa haray no mari maniyu haray o juulata ma pantalon ma on no mari maniyu o juulata ma tuba nder ndewa mba no mari maniyu juulata juulay ko alda e sanju ko da fala sanjata ko woni tun si a yiɗa yaadugol e ɗum ɗon sabu hiɗa nefini e mum ɗa wawi sanjude on ɗo wattoɗa goɗɗo go amma ka sengo dagagol hino dagi no wawi ka on tigi juulida e concol haray ngol mari batte maniyu kono hara battinta e makko e fus si ko kecco ko yo looto laɓɓina ha fus si tawi yoori ko yo heefu batte ko heddi ɗon kon ɗum ɗon battinta e makko hatta o juulida e ɗum ɗon e lala bar rasul sallallahu alaihi wasallam no juulidayno e mum karamokoɓe ɓe wi'i maniyu on soɓa maniyu ko laaɓi maniyu no laaɓi ko soɓi kon ko madhiyu on e wadiyu on kono wiyete madhiyu ko si goɗɗo heɓi tuuyo fi sonnajo ma sonnajo heɓi tuuyo fi gorko ɗan ndiyam ɓowruɗa yalta e ɗan ɗon wiyete madhiyu ɗan ɗo no soɓi ɗan ɗo si ɗan heɓi makko ya lootoy awraji ɗi wano nelaɗo sa sallam wasiyorno noon seydna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ɓay seydna aliya ɓe yiyayno madhiyu moƴƴa non joni noon tawi nelaɗo ko esiraɓe maɓɓe ɓe hersa yewgol ɓe lando kono le kadi ko diina ala no ɓe ronkira landorgol ɓe neli goɗɗo yo landano ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam
ko honno be gerdata kambe be yey mani yuso be yey madhi yuso no wo ndiyan da yalta e mabbe moƴƴa ne laado maki yo be labbin awraji mabbe din be salligo bi mana madhi yon fi kala himo sobi kono waddinta lotagol longal wadi yon ko si goddo nati ka hurgo o hunti bawle to sokede ngo gayni dan ndiyan yalta e dan don bouru dan bawto mudum dan do wiete wadiyu dan do kadi ko sobuda kono da waddinta lotagol longal jonnon si tawi on tigi o hebidi e sonnajo makko on dun don e nder jemma be desidi walagol be dano joni si tawi hawri non ko suma e wetata no selli kadi hibe wayi yidude nder jemma on be walo don be dano be weto yasi be weti haysi tawi hara subaka feƴƴi haysi koy tumbere fana be fini hara be julali subaka suma e mabbe on no selli koy be loto e tullongal be ara be jula subaka mabbe feƴƴirdo be on be jula fana be kontina korka mabbe kan hunde wadaki ko wadi non ko wadano adilere korka kan natude be ala problem dum jonno si tawi hawri sonnajo e modi makko be hawri e nder jemma on o lotaki don o walike o danike o fino yi o tawi o yi lewru makko ndum o lototo longal ka o lototako karamo ko ben inni o lototo longal ko fiyon nun o lotanto e hinole himo wonde e lewru makko ndum do julata o natata ka julirde o tabita ton o wangota ko suudu kaaba o yata safa e marwa ko fiyon nun o lotanto non joni hikma ko lotanto kon ko tawde hino selli hino tabiti wonde ma sonnajo fiiliɗo ino wawi jangude Qur'an sonnajo fiiliɗo no wawi jangude Qur'an jonnon ɓa sonnajo fiiliɗo no wawi jangude Qur'ana kono sonnajo wonduɗo e janaba wawata jangude Qur'an kono non sendidiri ɗiɗo ɗiɗi fi on no waɗi si sonnajo fiiliɗo no wawi jangude Qur'an kono sonnajo wonduɗo e janaba wawata jangude Qur'an ko woni sabu mum ko tawde janaba on tuma falaɗa woɗa wawi lotade itta ɗum ɗon e ma kono non woppande nden mana fiilaye on o lototako nde o faala o ko tuma o laaɓi wosi o loto jonnon fiilaye on kañum ino wawi wonde nyallal balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayi balɗe jowi jeego jeɗɗi jetati hara no jokkodiri jonnon fiyota wonu ɗe balɗe ɗo fop hara o jangali Qur'an ɓeni no sella ka o janga Qur'an arane ko woni o mematande o memirtande jungo makko ngon o memirtande lekkun o pusata ngaro mayre on o memata lekkun kun kande wali ɗon fes kon non no sella ka o janga goɗɗo no wawi mo ƴettande Qur'an ar nden o inna jogitanoram ɗon mi darta o darta donc no wawi non woɓɓe go landito ɗo kadi ɓeyna enen joni noon si tawi menen ka téléphone ji amen hara ko téléphone ji ɗin min jogi min wata jangude ka téléphone ɗo ma ka tablette ɗo ma ka ordinateur hara ko Qur'an men fonti meɗen jangude no wawi ka jangaɗo ɗa wawi jogade téléphone noon jangana hoore maɗo yilta ɗon yiltira hondu maɗo ɗo wona ɗeri Qur'anan wonɗa memude ko hunde ko software waɗa na hunde ko nangata a wata jogade nden hunde mana sa wiyama ya yaltin ɗon Qur'ana ka téléphone ma jogoɗamo ka jungo ɗo a wawata ko ɗum waɗi hay sa ndari ko ɓeyata ko software wona hardware ma soft copy e hard copy ko sendidiri ɗum hard copy on ko hunde nde tata wawai jogade waɗani wiyete hard copy
soft copy ko a wawata jogade hara ko wonata ka téléphone ma ka ordinateur wete soft copy ndon a wawata jogade way ko arabu ko be wiyata kon alhiss wal ma'nawi alhissi wal ma'nawi alhissi ko hunde ko wiyete hard copy ko goddo wata memude ma'nawi on ko hunde ko tata wata memude ayyay ko na wata memude bay don hay téléphone ma ko wonda wadde kon ni ko glace on wonda memminde software ko konti derol qur'ana on kon fejja artirani ardani kadi kono mo inni ma ya yaltin jogoda wata jogade a wata yaltinde jogoda donc dun don ella lande on tigi fejjinirta dun don non o janga ko do wadi karama ko ben yita ella e wadugol téléphone on kander honno qur'ana on kander téléphone amma non joga gongol qur'ana derongol ma ngarongon deftere den no de woniri non dun don on wonande fili do nayo mem few jonnon kono jangay hi o jangay amma non neddo wondudo e janaba on hino harmi hayka o janga qur'anar nden ka der bernde makko himo wonde janaba no harmi si o falama dum ko yo yaw o loto yo heme jettuma jonnon sabu dum don be inni joni ba tan on juutay ka oda wonata don kanyum e janaba onno honno wiete e fila e makko on be inni joni loto janaba on fino hebirano jangira qur'ana on e nyalaade maade fiilidade sala boyino loto yoda ton non fi batte filayon après continuade wal mangal do on ko niyo gerdata simo fala sovude ko wadi non wano neddo on si tayi mo wondi e ko wiyete janaba misal hara o yide modi makko e baldi e misal tawa o lotaki ko newnanamo jangugol e yoga e ayeje qur'ana wo ko nokku gotum si o falama moccitade so falama moccitade himo wawi jangude den wano ka fiqhu maliki yankobe ben kanyuma ibn taymiyah al-harrani ahmad ibn abdul halim ibn abdus salam ibn taymiyah hibe jabi on tigisi mo wondi e janaba himo wawi jettude juude makko den do o moccito ha gayna mo la bandu makko non fo ko woni o wawata jangugol qur'an o da ayeje qur'ana de jangata da den fatiha ayatal kursi e qul wala e falage nasi na ko konti wonde mahimo jangude qur'ana ko konti wonde mahimo moccitade jonno moccitande den don ayeje wadade den don natora nderto mi jonnan example ka buri e badade misal joni si goddo sujji ka leydi don andi dagaki ka on tigi janga don qur'an no hada ka o janga qur'ana ka o sujji don ka leydi kono non si o jangi do rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar dun non ko aya qur'ana no kono eske o wiete do o jangi qur'an wiyetake do jangi qur'an do ko wiyete himo torade Allah yo Allah okkumo hunde kare danda mo hunde kare donc non woniri kadi da si on tigi himo wondi e janaba o banti juude makko den o jangi do du'aji din wano fatiha ayatal kursi e falage nasi o jangi don bismika allahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fa fadha kama tafadhi ibadaka salihin wa wano dum o jangi o moccitike o moli bandu makko nun fo dun do kontota ko o jangi qur'an ko kontoto kon o jangi qur'an ko jodoto kon ni o inna imo revijude qur'an on ka hore makko ma dum o janga o prononce ma dum o rewto hara himo yaade hore lawol hara mo wonde janaba do ko formellement interdit wonande neddo wondudo e janaba nayo wadu few jonnon ba haray nayo jangu qur'ana few do si wona hara o moccitoto ka walto don be inni yo loto longangal ala kono o jangira qur'ana hakkunde don fewndo ka o fiili don si o laaboyi o lotanoyo ko o wuppi kon o fejja yeso haray na juutinangol o yewtere nden falano ka juutinde nde hawano ni kono tuma mi fokkiti o mi yiyay calungo ko mi duwa selude e muɗum ko mi wawata laɓɓinande jama on si mi feƴƴay ɗum ɗa
ko ɗum ɗo wonno komi faala yewtude fi muɗum mi laɓɓina ko toɓɓere wotere heddi ɗon komi duwano ɓanginde no woodi woɓɓe worɓe goo haraɓe hersay lotodugol e misal wano e sonnaɓe maɓɓe ɓen ka hurgo especially fi lotagol janaba no dagi e laala rasul sallallahu alaihi wasallam lotodi enene aisha radiyallahu anha ɓe lotodi kadi enene salamata radiyallahu anha ɓeɗo fo sifike ko honno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lotorayno nongal bal nene aisha radiyallahu anha ɓe fillike wondema kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam juuɗe maɓɓe ɗen no fottayno kamiran ka ñeɗugol ndiyan ɗan haray ɗum na ayyibe no wona ella wona probléme ɓen tigi no wawi lotodude longal ella ala e muɗum donc haray piiji ɗin fo wano pinal ngal ko wiyete kon pinal ngal civilisation on e ɗum ɗon islam men on hino jogi heddi tun si neɗɗo hino andi e si o andama si yani si o andi si o wawa e pratique de so wata pratique de kono islam meɗen on no jogi oɗo civilisation ngal ɗo pinal islam no jogi ɗum wondema e lalande on tigi loddata e sonnajo makko on e hurgo ɓe yalta ko alda e wowlugol nder ton ɓe wawi fijude nder ton ɓe lotoda ɓe waɗa sama kalawi ɓe yiltidira goto kala e maɓɓe ƴettata si kum wiso ma wisa oɗa ɗum e lala e mum koni ɓe wolta nder ton donc haray wona kadi yoɓe neɓu ton wano ko tawata kon ɗum ɗo lorray immorde e neɓande maɓɓe nde wano sappornoɗe nane noon cheikh mouhammad salihul munajjid e deftere maɓɓe nde ɓe windi nden muharramatun istahana biha nasu harminaɗi ɗi yimɓe ɓe wertidi e muɗum ɗum le ko neɓugol ka nder hururo ko alda e risi haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on fof moɗon jasakumullahu anna wani l'islami khairal jasai wa baraka fikum mi yiiɗo woɓɓe buy ɓe lando ko ndu waɗi mi alano e natude ga ko angal cellal on tigi wonduno ko ɗum waɗi mi ɗuɗali natude ga tawi docteur no haɗimi e yewtugol ngol ha ko ɗum waɗi simi raɓɓindi ni social media on moƴƴa kono alhamdulillah yettude Allah ɓaawo ko matum on tigi nata ɗo yiiden seeɗa seeɗa yewten piiji gono ton haray kadi si tawi on tigi ɗuma difficulté ji goo wonde question ji goo ko arata e on tigi lande wonde mi yiɗa e argol ga sendoden e ɗum non haray ko wano ɗum ɗon on jarama fof moɗon weltanike woɓɓe goo landike ɗo numéro téléphone an on haray probléme ala hiɗo wawi arde ka messenger o page ɗo on ɗumanno ɗon waɗo request number on ɗon mi jonnana e o inchallahu numéro téléphone on ɗon haray mi salmini on fof moɗon yo Allah weltana en fof meɗen ko Issa Sall mo pitaware ya leymiro on wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.